To su dani kada u Zagrebu rapidno pada kvaliteta zraka. Jedna od mjernih stanica koja je često u spektru onečišćenja je ona u Dugavama. Stanovnici Dugava već su navikli na lošu kvalitetu zraka zimi. Ovdje je najzagađeniji kvart je naš. Nije meni zbog mene, ja sam već svoje dala, nego meni zbog djece, unučice i ostale druge djece. Kašljemo, što da velim, truju nas sa svih strana, od gora, od dola. Moraš disat od ovoga smetlišta loše. Mirela Mikić-Muha živi u Dugavama i već 7 godina prati kvalitetu zraka. Tvrdi da je upravo u njezinom kvartu najgora, a promet tomu nije glavni uzrok. Jedina stvar koju mi imamo, a nemaju u ostatku grada, je zapravo odlagalište sa popratnim postrojenjima, ranžirni kolodvor, i tu negdje možemo tražiti razloge zapravo tog povećanog onečišćenja. Teško je tu govoriti o malim ložištima, što nam vrlo često stručnjaci žele nametnuti. Rizici za zdravlje su različiti. Najugroženiji su oni s kardiovaskularnim i respiratornim problemima, a u ekstremnim slučajevima loša kvaliteta zraka može uzrokovati i karcinom. Iz Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar preporučuje da se, ako se mora izaći vani, smanje fizičke aktivnosti. Preporuke za osobe koje već imaju tegobe da kontaktiraju svoje liječnike, da ne preskaču sve propisane terapije, da ih redovno koriste. Naravno, osim toga da izbjegavaju izlazak na otvoreno u tim periodima, to obično bude rano ujutro i kasno na večer. Aktivistica Mikić-Muha podsjeća na direktivu Europske unije koja je donesena krajem listopada prošle godine, a naša je vlada još nije usvojila. A to je da su se uveli pragovi obavješćivanja i pragovi upozorenja za lebdeće čestice PM2,5 i PM10. I meni je nevjerojatno da unatoč odličnoj prilici da te nove stvari budu u našem zakonu, one to nisu. A građanima će u planiranju svojih životnih aktivnosti pomoći nova aktivnost Državnog hidrometeorološkog zavoda, trodnevna prognoza kvalitete zraka. O ovoj temi nastavljamo s našom gošćom. U studiju mi se pridružila načelnica sektora za kvalitetu zraka DHMZ-a, gospođa Škevin. Dobar dan. Dobar dan. Niste se složili baš sa svime što je rečeno u prilogu? Nisam se, između ostalog se nisam složila ni sa ovim zbog čega to nismo prenali iz direktive i već nije nastupilo, zato jer imamo vremena, svi u Europi imaju vremena 2 godine za prenos tih uvjeta iz direktive u svoje zakonodavstvo. Znači nigdje se još ne kasni? Ne. DHMZ po prvi put ima prognozu kvalitete zraka. Na kojem principu rade vaše prognoze? Ovako, to se skupljaju podaci sa svih postaja državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Tih postaja u Hrvatskoj imamo 35. Zatim se obrađuju, u obzir dolaze i topografski podaci o tim postajama, zatim tipovi postaje imaju svoje tipove, da li su prometne, da li su regionalne, da li su gradske, da li su industrijske. Sve zajedno sa naravno podacima o meteorologiji, o strujama zračnim, općenito o svemu tome, i sve zajedno se zapravo stapa, odnosno ulazi u jedan ansambl recimo kemijskih transportnih modela. Sve zajedno zapravo čini prognozu kvalitete zraka. Nakon svega toga izlaze prognoza kvalitete zraka. Gdje ju građani mogu pogledati? Koliko je teško možda iščitati nama lajcima, evo koji se mogu je pogledati na mrežnim stranicama DHMZ-a. I mi smo se trudili da bude vrlo user friendly, da za svako pitanje sa strane postoji, osim što vidite prognozu, osim što vidite skale, osim što vidite objašnjenja uz to sa strane, još imamo dodatna objašnjenja otvaranjem svakog od tih, klikanjem svakog od tih podataka sa strane otvara se novi ekran u kojem vrlo temeljito vidite sve objašnjeno. Naravno, to je sada testna faza. Ako nešto bude gledateljima, građanima nerazumljivo, slobodno oni nama pošalju mail sa svojim predlozima ili sa svojim upitima. Mi ćemo to, nije ovo sad uklesano u kamen, mi ćemo to korigirati.
da bude još lakše, još pristupačnije. Zagreb i kvaliteta zraka u Zagrebu često se nađe na naslovnicama. Je li zaista tako loše kao što nekada pišu? Zagreb kao i kontinentalni dio Hrvatske ima problema zimi sa česticama, ali to je iz pritisak emisija iz malih kućnih ložišta, iz prometa. Ne smije se zanemariti ni prekogranično onečišćenje. Također na to i topografija i izgrađenost. Sve ono što smeta provjetravanju djeluje na to zadržavanje onečišćenja blizu izvora samog onečišćenja. Dalmacija recimo nema po zimi takvih problema. U ljeti će biti druga situacija, imat ćemo problema svi zajedno sa ozonom i to su naprosto te stvari takva. To se dešava na ovim prostorima. Nismo samo mi takvi, tu su i sve ove zemlje u okruženju, pa skroz do Poljske, praktički do Varšave. Dolina Poa je recimo jako isto sklona, jednostavno pod utjecajem svih tih onečišćenja i stalno je pod povećanim onečišćenjem. Nije to nešto specijalno i specifično za Zagreb. Koji su dijelovi grada možda tu nekako najizloženiji? Često se spominju Dugave. Često se spominju Dugave, međutim to zna biti sve dosta lokalizirano, pa je zapravo teško ovako precizirati. Neki put vrlo često Dugave, ali ima i drugih dijelova grada koji su isto tako opterećeni tim onečišćenjima. Pa I na odmet građanima nekako poslati poruku i ponoviti kako se ponašati, evo kada je otvore vašu prognozu, vide da je možda za njihov kraj loša, što im savjetujete? Ispod prognoze postoji niz savjeta. Dakle, od onoga sve je u redu, slobodno uživajte vani, preko onoga možda pripazite, pogotovo ako imate neke simptome, do onoga zadnjega nemojte, razmotrite da ne idete van, da se ne bavite fizičkim aktivnostima vani. Ispod svake prognoze se to vidi. Znači se jasno vjerujem da će građanima biti itekako i korisno. Hvala vam najljepše na dolasku u studiju. Hvala vam na pozivu.